Before Paul became Paul, he was Saul. Igongona rĩa mathiko ma nyina wa mũtongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi, Mama Hannah Ansianzale Mudavadi, nĩrĩo President Uhuru Kenyatta ahũthĩrĩte kwanĩra mũrũgamo wake wa ũtongoria ta mũtongoria wa bũrũri ndereti-inĩ hiũ ĩrĩa yathanĩte rĩnene rĩa bũrũri ya thigithigi cia ũtongoria wa mwaka wa 2022. Brother Atuoli na wewe Senator Malala, musione simba amenyeshewa, mufikirie ni paka. Kila kitu na wakati wake. Sisi ni wana demokrasia. We believe in democracy. Watu wapiga ile wanataka kupiga, waandike ile mabarua wanataka kuandika. I am in charge of this government and I am in control of what we are doing. Akĩrekeria kĩara gĩake kũrĩ mwahu wa atongoria arĩa mehotorete gũthoga ũtongoria wake, Uhuru augĩte ihinda rĩrĩ twerekeria ithurano nene nĩrĩa o mũndũ kũrika gatarũ-inĩ ga kũmatha thayũ na ũrũmwe wa bũrũri handũ ha atongoria gũtuhũkwo mĩario ĩngĩrehe njatũkano cia kĩndũrĩrĩ. Gĩciga gĩkĩ gĩkĩoroteria atongoria arĩa maramwaũra nguo ona atainĩkĩrĩirie wathani wake. Jameni, tuheshimiane, kwa sababu nchi ambayo haina heshima na viongozi wake na wananchi wake sio nchi ambaye ni nchi ya kudumu. Na kama kwa ukweli wale ambao waliongea kama unachoka na familia hii, unachoka na familia hii, sasa ni nafasi sijui ya nani, basi kama hiyo ndiyo thinking ama logic, hata mimi naweza nisimame hapa basi niseme kuna jamii tu mbili za Kenya ambazo zimetawala, labda ni nafasi ya jamii nyingine pia kutawala. Au ni namna gani jameni? Au ni namna gani? Au ni namna gani? Au ni namna gani? Ugi wa president unyitetwo mbaru nĩ atongoria kĩhĩria arĩa magwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ, makiuga ũrugarĩ wa ndereti ya ũtongoria wa mwaka wa 2022 ũbatiĩ kũrorwo wega ndũkanarikie bũrũri kũrĩa warĩ. Kenya is a great nation. Kenya is a great nation, and it is you Kenyans who can make Kenya great or bring it down. Tujue iko Kenya na sisi wengine tunasimamia Kenya na watu wa Kenya. Na tukisema hivi, kwa leo mimi nitasema nikisimama hapa, watu wa Kenya tuko maneno tunataka kuangalia. Tunataka kuangalia ile big agenda ya president. Tunataka kuangalia maneno ya basic things kwa Wakenya. Tunaweza leta malumbano kwa kila kitu. At the end of the day, we will have to sit down and solve the problems of this nation, including ensuring that we have free and fair elections. Elections will be next year. If elections are next year, we have some work to do. We do not have the luxury of time. Mheshimiwa Rais, allow us to talk and talk very seriously about what this country should do next. Igũrũ rĩgiĩ ngeithi cia thayũ gatagatĩ-inĩ gake na mũtongoria wa ODM Raila Odinga, Uhuru arauga itiarongoreirie kũmunya amwe kuma thirikari-inĩ, ĩndĩ bata wacio na rĩu ũrũgamĩte ceni kũrehe thayũ na ũiguano kũrĩ ndũrĩrĩ. Mashindano sio vita. Njoo tushirikiane tujenge taifa letu pamoja. Na wakati tulikuwa tunafanya hivyo, hatukuwa na nia ya kusema tunafanya hivyo ndio tufukuze wengine. Nia yetu ilikuwa ni kwa njia gani tutalete watu pamoja, wakae pamoja. Na hapo ndipo hata msingi wa BBI ulijitokeza. Cia thayũ ũrũmwe na ũiguano ikĩhunjio, mũrũgamo wa ithũĩro rĩa bũrũri ndũnaga kwĩyumĩria ndereti-inĩ ya gĩturwa kĩa wathani wa mwaka wa 2022. Tukaketi chini na tukaongea kwa muda mrefu zaidi, tukakubaliana na baadaye tukawa na handshake. Lakini hii handshake ikaleta mlipuko ndani ya pande yetu kundu kwa NASA. Ndugu yangu walikuwa nasema hii ni uzalata. Mimi sina chuki na mtu yeyote, lakini hakuna mtu yeyote pia atanisimamisha kwa barabara yangu na safari yangu ya kulete wa Kenya pamoja.
ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.